Mustafa, Bapak Mustafa, Ibu Nur Aziza, Ibu Bos Nur Dandro, Aziza. yang punya harta. Dalan. Anak Yoma. Lagi durung dadi siji, sayange setengah mati, jaluk kalung dituruti, jaluk mobil diupai, selalu disayang-sayang, sampean si paling emang. Bos Topi, mama siapa ini mah? Mama Ugi. Seyen wis dadi siji Mama Ugi. Mama Ugi arang-arang ditonggoni, boro-boro turu bareng kaya wong wis ora seneng, kesiksa raning badan. Bos Topi sing paling emang. Bos Topinya yang mana? Oh yang ini. Kalau yang ini bos siapa namanya? Bos Haka, Bos Topi, Bos Dandro, Ibu Nur. Ayu, Mangga Ibu Nur. Yantos, Anak Yosef. Bos Topi, Mama Ugi. Rongo kangen ya. Wong rumah tangga beli kudu tertekan batin, yen wis ora suka antara kening wong tua. Bos Topik, Bos Topi, Bos Topik. Bos Haka. Kula gak ngerti Bos Topik wis duwe rabi, tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangka, laraning batine, laraning pikire, lara segala-galane. Yen wis dadi siji Monggi, arang-arang ditonggoni, boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen, kesiksa laraning badan. Bos Topi paling eman. Bos Topi, Bos Topi, Bos Topi, Ayah buruk lasna kadana. Bos Topi, Bos Topi, obat Bos Topi. halus. Mama Ugi, habis Kayak Kang Emon lagi cilik kana. Anak Yoma. Hei, Ah. Ah. Durung, dumplang, durung. Bos Topi ke Mama Ugi. Wong rumah tangga beli kudu tertekan batin, Cocorodo, yen wis ora suka balik kenaning wong tua. Anam Yusuf,
Bos Topik. Bos Topik kendangnya bolong Miki Bos Topik Bos orang Topik